mi sang tho te thu chi thulu noi pan mi sang tho Agnes thu atom in hom khenuam ing mi sang tho Agnes pen zanile som ko le khat kum in room copy Italia swahi Agnes chi kamal pen Latin kam hi in tu no chi khian na ne hi to hi a mi sang tho Agnes lim a ki soi nak le ageya tu no lim zong ki swai ham tang hi Agnes pen mel hoi mama Christian nu mei khat a hi manin tangwal tampi in helden u a hi zong in Agnes in aneu tunga kipan anun tak na sung khem peu pasien a ding in siang tho tak a om ding le pasal nei lo ding na khen tat khin hi to hi manin ama to kiten na ding again te kyanga akimu thailo van tung mo pa kyanga kiap khin a hi na gen den hi ama lung sim khen tan na khelnon lo ding hi chi a thei khang no te in ama Christian khat a hi na thu gam uk pa kyanga khiau hi kum som le ni apha khun a hi zathum le li kum in thu khen pa maya Agnes sam in thu khen na thu hi thu khen mang pa in zol bol in a hi zong in khem bol in a hi zong in awum na alai na ding awum na anusian na ding again pi hang in ni sang tho Agnes in ama na lai ton lo tai san ton lo hi simmo bol sen na akizang bante lak in alaw na ding in a hi u hang in Agnes in hang san takin thuwa hi to bana nu mei ki zwak te ina puaku a hi zong in ama long ding in a han chiam tangbal khat amit to pa hi a solo in mi sang tho Agnes i ngong tan u hi mi sang tho Agnes in ama athat te kyanga natem tungu kasisan nabang sak zo hangin to pa Jesu ka apsa kapumpi na se sak zo ke ding u hi ji in ama akithat ma in again hi asisan pen leivui laka kizel to kim Christian teng in aponte u la in Agnes i sisan laka dia u hi to pen mi siang tho te sisan a hi manin wang lian in man phama ma hi to khit chang in aluang hom pen no men tan na akichi na mun vuyu hi to muna mi siang tho Agnes pa toy na in zathum le som nga kum in biakin khat kilam hi Agnes nu le pa te in khat bek bek aneyu atanu asina hangin khasya in da in lungkham ma u lam khat pan in kum som le ni bek apha pan a hi hangin pasien ading in hang san takin singam chi thu in anu le pa lungkim sakin thalang na in nei zo hi Christian tampi te in Agnes han amu sial hang san lo hi khatve Agnes hana zan son mama khit chang in anu le pa te le alom hoi pen te payu khuk din in thuanget lai takun wang tang khat hong tang to atang mama wang sunga numei no bek bek hong kilang in awang tang phama ma tu no zong pau hi to anu mei no te pen mai tai mama u hi to anu mei no te a et lai takun Agnes hong kilang tuam akhun ni te to tu no khat atoi hi Agnes in nule pa le kalom it te kasi khit hangin nalung kham non ke un noma bangin anung ta ka hi lam tu in nong muta u hi pasian in ahoi pen na mun hong pia hi ama to kakimuden u hi kamnon ke in nu kilung nom sakin la nikhan ni chang in kaom na muna kimukik ting hi hang achi khit chang in mangki hi to khit chang in to muna apai teng lungnom takin cha khomu hi mi sang tho Agnes poi ni a hi January som ni lekhan ni sial in room ama biakin pia
tu no ni ki go den in pasien kyanga amna ki nei den hi tua tu no te mulpen Archbishop te I wang nei na hi in kingan a ni sang tho pi ta le pol te poi pan sing ni takin sing pi ta biakin pi pasien tau tunga ki koi den hi tua wang nei na alak hi pen sing pi ta le ama zalai te pan hong ki zom suka hi ukna le zanei na alak na in Archbishop te ki ap den hi mi siang tho Agnes pen numei no te le siang tho na aching akem mi siang tho in ki cham te hi mi siang tho Agnes o ko te a ding in thong saktan